Dobar dan, dobrodošli u prve Rocket League vesti. Rocket League je dobio novu arenu inspirisanu Mad Maxom i drugim postapokaliptičnim filmovima. To znači da je arena smještena na australijsku pustinju i okružena šiljcima i bacačima plamenova. Ovo je prva arena čiji pod nije ravan, već je zakrivljen kao po neki stolovi za stoni fudbal. Još jedna novina su ukrasi za automobile sa temom igre Portal. Prvi od njih je kapa u obliku Portal torte, a kao zastavice možete postaviti nekoliko simbola iz igre, Companion Cube ili Potatos. Svi ovi dodaci su ubačeni besplatno u igru i otključavat ćete ih nasumično posle svakog odigranog meča. To je bilo sve za prvo izdanje Rocket League vesti, pratite nas dalje, a do sljedećeg viđenja, pozdrav!